Cijenjeni profesori, cijenjeni kolege, dragi saradnici Fonda za pomoć Srbima Toma Maksimović i dobrotvori, dozvolite da vas sve, kao i ovaj hor i ovu mladost, pozdravim u ime Fonda za pomoć Srbima Toma Maksimović, čiji sam ja predsjednik, ja sam Milovan Vujović, i čast nam je velika učinjena što smo ovdje organizovali jedno obeležavanje, kako kaže akademik Ekmečić, najvažnijeg događaja u istoriji srpskog naroda, a to je da je pre 2 veka, doduše ušli smo sad u sljedeću godinu, vožd Karađorđe obnovio samostalnu srpsku državu, davši na demokratskim osnovama, davši odvojiši zakonodavnu srpsku izvršnu vlast. Ovdje, dakle, ćete vidjeti izložbu i tamo u onom holu će biti organizovana, postavljena je izložba srpskih pravoslavnih manastira. To smo priredili ovdje u čast velikih ljudi koji rade na ovom fakultetu. Ja želim da vi mladi, vi budući studenti poljoprivrednog fakulteta, da znate da profesor nije profesor sa katalogom samo. Ovdje su veličini profesori koji su, kad je bilo teško srpskom narodu, pokazali ono što je ljudsko i što je najvrednije, a to je da se, kad je pritisnut srpski narod 1991. godine, da se onda, dakle, trebalo da se unište, odavde su išli šleperi, 30-tonci put Republike Srpske Krajine, Republike Srpske, Hercegovine, da se seme daje na Kosovo i Metohiju posle. Dakle, to su ti profesori, za svakog bi moglo da se nabroji, da svakog njih postoji po 10 knjiga, stručnih naučnih u svijetu, su oni ovakvi, ali ovo je nešto što ih je krasilo i mi smo u čast njima ovdje došli, a pošto je hor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj pevao na 2 veka od osnivanja srpskog ustanka, dakle Vostani Serbije, oni će i sada da otpevaju Vostani Serbije, dakle 2 veka od kako je obnovljena samostalna srpska država, ali da čujemo sada, da čujete vi. Dakle, Dositej Obradović je došao u Srbiju, došao je 807. godine, a napisao je Vostani Serbije na korist srpskih ustanika i to je baronija, to je Vester komponovao. I to je hor pripremio nekoliko strofa, pa ćete čuti. Hor ima iza sebe veliko iskustvo, to je među najboljim od 367 horova, pred 10 godina oni su dobili srebro u Evropi, a u Srbiji stalno dobijaju najbolje nagrade. Dostojnu zamenu je Jasmina Nešković, koja je vodila hor godinama, ostavila u Jovanu Travici, pa ćete ga sada čuti i čućete ovu mladost i lepotu.
studenti, dragi saradnici. Prije 2 nedelje kod mene je došao predstavnik Fonda za pomoć Srbima, gospodin Vujović, sa željom da se dogovorimo za ovakav jedan skup na poljoprivrednom fakultetu. Naravno sam ja to prihvatio i velika mi je radost što evo danas ćemo u onom terminu kojim smo se dogovorili, da smo ispoštovali taj termin i da ćemo evo ići po programu. Znači, poslije ovog mog pozdrava imat ćemo određene teme, vidjeli ste, dobili ste pozivnici, a poslije drugi deo će biti izložba koja je locirana ovdje na hodniku, metode iz pogledu, ali ja mislim da bi bilo dobro da svi poslije krenemo da vidimo, to su naši manastiri, crkve i tako dalje, veoma lepo to pripremljeno. Želim da se osjećate udobno, da obnovite neka stara znanja, a Boga mi da mnogo toga naučite. Gospodine Miloše, želim vam puno uspjeha u današnjem radu i drago mi je što se naš dogovor ispoštovao. Dosta je pod zampanim auditorijom, da sam ja očekivao još nešto. Ali verovatno će se dežuriti. Izvolite. Srbija je bila poljoprivredna zemlja. Nikakav zanat nisu smjeli Srbi da rade kad je pritisla Otomanska imperija, srpstvo. Mogli su samo zemljoradnjom, stočarstvom pa i trgovinom nešto. Dakle, čućete sada Vojina Radojičića, malo nekoliko taktova svirale, dikle, a onda ćemo i o guslama reći. Pesme i usmena reč je bila ono kad su Turci pritisli Srbiju i kad su uništili, posjetili plemstvo i sveštenstvo i sve to, u narodu je ostala pesma, po pesmi, epskoj pesmi se prate događaj. Moji su svi do mene nepismeni bili, ali ja znam i o srpskom ustanku i o svemu tome preko gusala. Ali čućete nekoliko stihova, da kažemo o lepotijevske poezije i gusala izvolimo. To je Vojin Radojičić, on je Hrvat i on je Jugoslav. Poezija, kad se to složi, onda je to jedan doživljaj posebno. Kada nije bilo gusala, onda se govorilo stih ovako usmeno, kao što je bilo. Rob
u Europi u 19. veku stojale, žele se na najvišem mogućem vrhu. Dakle, Goethe kaže, ako kažem da je pesništvo srpsko ravno pesmi nad pesmom u Starom Zavetu, ne treba ništa drugo da kažem. Saint-René kaže, i pesništvo kao i vera, kao i duh porodice i zajednice održali su 5-vekovni život ovom narodu koji je izgledao osuđen na smrt. I ima još, dakle, vi mladi koji budete krenuli prema jeziku, znaćete, dakle, to je jedna lepota, jedno blago, čega mi ne treba da se stidimo. Dakle, ako ja budem uspeo da se i malo doprinesem, gledajući ovo sve i ono tamo napolju, i vam što pevate, da se prodube saznanja o srpskim korenima, koji su objektivno duboki, a to je istorija, to je jezik, to je redovska vera, to je kultura i to je sve ono, objektivno duboki koren, pa ga ne može drvo koje ima dubok koren, ne može ga ništa, ni oluje ga ne može skršiti. A faktički, samo su onoliko duboki koliko ih mi znamo. I znači to je isto kao drvo koje ima pita koren mali, vetrić naiđe i sruši ga. Zato, ako ja jesam doprineo sa ovim naporom u čast ovih domaćina naših što smo omogućili, da se ti koreni malo prodube, ja ću biti zadovoljan. Dopustite sada da podelimo zahvalnice, skroman znak pažnje u ime Fonda za pomoć Srbima Toma Maksimović, onim ljudima koji su ovde, koji su sarađivali dugo na korist srpskom narodu i Fondu za pomoć Srbima Toma Maksimović. Molim svog cijenjenog saradnika neka pročita jedno, ove ćemo druge samo podeliti šta piše na toj zahvalnici. Zahvalnica Poljoprivredni fakultet Novi Sad. Dobročinstvo je najbolje iskazano kada ga pamti onaj koga je primio. Ova zahvalnica je međutim više od pamćenja. Ona je i svedočenje da vaše učinjeno dobro delo neće nikada nestati. U vremenu sveopšteg otuđenja, raspada i nestajanja tradicionalnih i moralnih vrednosti, vaše dobro delo je tim vrednije, budući da je najubedljiviji dokaz pobede samog tog vremena. Ponosimo se onim što ste učinili. Ponosimo se vašim dobrim delom, koje nas još više učvrstuje u uverenju da jedino u dobru i slozi možemo kao narod ostati. Gospodine dekan, izvolite primite. Naš cenjeni dekan fakulteta, kad je trebalo, ja sam pitao, kod njega pitao kako da pomognemo tamo onom narodu gde krši kamen, a on je stručnjak za koze i za ovce, dakle za ono što može da doprinese, dakle, Dečje selo Sremska Kamenica, da li ima nešto? Hor u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Folklornom ansamblu Vila iz Novog Sada. Multidizajn Novi Sad. Oni su sve radili ove kolor fotografije i zahvalni smo im za to mnogo. Karate klub NIS Novi Sad. 15 učenika u karate 10 dana su bili ovde pa su ih pripremili sa Kosova i Metohije. Štamparija izvršnog veća. Štamparija izvršnog veća, u njoj se štampa ovo pa su mi pomagali, ne samo sada nego i inače. Milutin Čirović. Milutin Čirović, pa čuveni Čiro, ko njega ne zna? On je bio taj koji je potpisivao sve te naloge da kamioni godinama idu sa semenom, a u Republiku Srpsku Krajinu, a u Hercegovinu. Pa Čiro čuveni. Gospodin Dragan Škorić. Dragan Škorić, ko njega ne zna? On je svetsko čudo od suncokreta, on ne samo da ima knjige za sobom, ima i imanja, institute, čuda u zemljama, Amerika, Rusija, Indija, gde ga sve nema. Đuru Gvozdenoviću treba da kažemo hvala i ovog puta što je seme
seme na Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku Krajinu, davo sve šta treba. Vojislav Mihajlović, on je stručnjak za krvno bilje. Njegove detelina ne traje koliko je normalno vek, 7, 5, 6 godina, nego 9 godina. Jedan mi je javio samo iz Hercegovine, kaže 9 godina. Pero Eriću, evo Pero Eriću. Vitomir Vidović, čuveni profesor, kad su mi javili otuda iz prskih krajeva da im se izmeću goveda, ja odem kod Vidovića i on mi nađe alpsko, planinsko, monta, ponče i dovede bika, jedno tamo ima i sad 1000 doza semena, da se pokazalo kao izvanredno. Dakle, to je bilo Radomir Jovanović. Koja je najhranljivija, pa izmislio neki sirak, razumeš, i oni tamo kad su potrebali, kaže, ne znamo šta ćemo, polegom nam sirak veliki, pa kažem, to je dobro. Dragoljub Mledić, on je na institutu veterinarskom, ne vidim ga tu, neka mu je Đorđe Jostrović, je Đorđe Jostrović. Kukuruzu, pšenicu, šta hoćeš, ljudi moji, a ko bi rekao to? Đuro Milinković. Gde si Đuro malo dođi? Đuro Milinković je bio putnik dok ga nisu zapalili. Kod Đura smo se mi skupljali tamo, pa se analizira šta to treba u Republiku Srpsku Krajinu, šta u Republiku Srpsku, šta u Hercegovinu. Pa se naprave rasporedi po sada, mislim i to, po tom rasporedu, da ide tamo. Stevan Dukić. Jeste da ovi ljudi daju seme, ali ko će to seme doturiti, treba za svaki kamion 30 ton po 2 tone goriva. Đuro Dukić delo je dalo kamione, čoveče Boži, pa ti kamioni išli tamo da odnesu to što su ovi proizveli. Milenko Racić. Nema. Dušan Štorzeć ima. Dušan Knežević, on je junak koji je to sve. To je bilo dogovoreno. To Dušan obiđe odigra ta imanja koja proizvode semensku robu i on to spremi, sve to je bilo samo tako. Vladimir Velić. Ne vidim. Ljubiša Vojnović je karate trener, nedelju dana trenirao mi sa Kosova i Metohije, ali nije stigao. Radmila Vojnović također kaže, dođi Milovane u Moskvu i ponesi gusle. Kaže, ja nisam guslar, donesi. I doneli mi ovo sve u Moskvu, oni se začudili posle sata izlaganja, to je bila tema pomoć Srba Vučimeru sa Srbima. Sat i po su ostali da pitaju. Prvo je pitanje bilo kako Karadžića da oslobodimo. Ljubomir Čomić, on je pratio dokumentaciju, to što imamo, snimo, ali nije mogao da dođe. Ostoja Dražić, ovo je moj srednji kraj. Dušan Đurin, eno mi ga tamo gore, gledajte. Čestitam! Ništa od dokumenta ne bi bilo sačuvano da nije njega. Dimitrije Dolga, moj cenjeni mladi saradnik, nije došao. Također jedan od dragocenih saradnika, Desni Dragan. Kaže, da čovjek ima
ići po svoga da požali pa da bi pomogao. Dečji list neve. Dečji list neve, brisa moj, kad je god išlo nekuda, on je davao nevene besplatno svuku da se nosi. Ne posle toki tamo. Pekara Angelina. Pekara Angelina, ja mislim da će doneti malo ovih bogačica da probate. Najbolji rep u Novom Sadu, Peku, oni bez zaneški, pa to traži. Zoran Kolundžija. Niko ne da, ovdje smo mogli da organizujemo ovo. Zoran u Novom Sadu, nigde druge nego kod Zorana Kolundžije. Hvala mu da čuje ne čuo. Miodrag Mandić. Miodrag Mandić, moj cenjeni saradnik u podnju ponoć, kad Milovan nešto treba, eto ti njega. Dakle, to je čestitka i znak, skroman znak uzvrate pažnje na sve ono što je učinjeno. Sada bismo prešli na ovaj deo programa, a to je molba da Vojin dok su učenici tu, da nekoliko stihova početka Bune na Dakije čuju. Rekoh malo pre da su te kamione trebalo je puniti po 2 tone za svaki kamion goriva, a to je obezbeđivao veliki dobrotvor Srpskog naroda i fonda Mladen Marković. Gde si, Mlađo? Oprosti što se evo do onda se malo je zakonje, sve je opisao događaj ako Sveti Guslav, sve događaj iz prvog srpskog ustanka. To ćete vidjeti, pa vi pogledajte, povući preko posle. Vama za ljubav, vi kažete koju hoćete strofu od Santa Maria della Salute, jedan deo stihova u Gorskom vijencu, pošto vi to učite, lirski deo jedini, San Luka Madušća. To kažete da bete koju strofu hoćete, vama za ljubav će je kazati. Prvu, posljednju. Posljednju. Koju? Da. Ovako. Tad moja vila predame grane. Lepše je ne vide ovaj vin. Iz crnog mraka divno mi svanu
ko pesma slavlja otvorim svih. Svaku mi mahom zaleči rano, najtežoj rani nastade brig, kad će od milja, od muke ljute, Santa Marija de la Salute. To je istorije, pogledajte tu lepotu da se ništa ne kaže, a vi ćete se okrenuti posle pa ćete vidjeti to i za sebe. Dakle, imamo tu poeziju, imamo sada posjeća i učit ćete ili ste učili Gorski vijenac. Dakle, jedini lirski deo, to je san Vuka Mandušića, vama u čast ću reći tako. Ili je đavo, ili su mađije, ili nešto gore od oboje. Kad je viđu će se smije mlada, svijet mi se oko glave vrti, pa sve mišljake jadom pregoreti. No me đavo jedno večer nagna u polibu noći Milonjića. Kad pred zoru i noć je mjesečna, vatra godina svetske nokosa, a ona ti od nekuda dođe. Čuje da sva spava u koribe, tada ona vijenac rasplete, pade kosa do niže pojasa, stade kosu niz prsa češljati, a tankijem glasom naricati. Tuži mlada đever Andriju, mila sina Milonjića bana, koji je lani poginuo od Turaka u dugu krvavu, pa se snaj ne da ostrići. Žalije mu snaj venac bilo nego glave svog sina Andrije. Tuži mlada, za srce ujeda. Oči gore kao žeravica, čelo je ljepše od mjeseca, a ja plačem ka malo dijete. Blago Andriđe je poginuo divne, li ga oči oplakaše i ga usta ožadiše. Dirigenta sada da potpevaju na mnoga ljeta je ovaj fakultet koliko sutra puni 60 godina. Najstariji fakultet univerziteta u Novom Sadu. Tu su profesori, tu je sve. Pa onda želimo, dakle, i svim saradnicima fonda i ovoj ustanovi i drugim na mnoga ljeta. Tu ne treba ništa drugo.
ljubazno vas molim da stanete s ove strane, da bacite pogled na ovu ljepotu ovdje, da vam to ostane, jer je to najvažniji događaj u istoriji srpskog naroda koji se desio da je pod Otomanskom imperijom Karađorđe uspeo da obnovi samostalnu državu, da to pogledate ovdje. Ja ću reći sada, ovdje na levu stranu pogledajte, manastir Hilandar, Sveti Sava, nemam Stefana Nemanje, da 800 godina pre, Miroslavljevo evanđelje, svetska baština stoji, ne znam koji registarski broj ima, to je ljepota takva, da su morali utepere. Dakle, car Dušan imate, pa onda imate pritisak Turaka, jer 6 krstaških ratova je išlo na istoku pljačku. Taj povratni talas je onda bio unazad na Evropu, ali nije Srbima imao niko da pomaže da ih suzbiju islam. Dakle, onda imate kneza Lazara, pa Srpskog carstva, pa onda imate borbu jednu, težnju da se obnovi srpska država. O njoj su pisali, mnogi Srbi su pisali i Rusima i Napoleonu. Sava Tekelijanoga tamo gore napisao je Napoleonu pismo, postoji jedan narod koji vekovima teži za slobodom. Dakle, borili ste Srbi, bio je 1790. godine u Temišvaru jedan skup Srba da se obnovi srpska država. Onda je Karađorđe uspeo da podigne bunu, evo ovo je Pašaluk beogradski, dakle 804. godine, i glavna bitka je bila na Ivankovcu, a ovdje mapa Evrope. Kad je Napoleon video, pitao gdje je taj ustanak, gdje je pobedna srpska vojska, ustanici regularno tursku vojsku, 30.000 Hafiz Paša je doveo Turaka na Ivankovac tamo. A oni mu rekli, evo ovo na mapi Evrope, a on stavio panas. Jer to što pod panas stane, daj da se to likvidira, jer on imao planove s Turcima da preko Austrije pokori ovama Evropu, Englesku i tako dalje, pa je poslao odmah stručnjake da pomognu Turcima, poti da Srbe ustanak oni uruše. Ali kad je on kasnije video, onda je odustao od toga da se Karađorđe likvidira, nije taj nalog dao nikad, nego je govorio nešto drugo, no ja ću stati tu. Dakle, imate, dakle, Karađorđev sin Aleksandar, pa njegov sin Petar, oslobodac posle 100 godina, 812. godine sa Grcima i Bugarima proteruju Turke, ali 14. Austrija odmah udara na Srbiju. Razumete da je skrši. I sad vraćam se nazad. Ovdje 811. godine vidite gore, obnovio je vođ Karađorđe samostalnu srpsku državu, a njemu su pomagali, dakle to su popečitelji. Ovo je najvernija slika Karađorđeva, Grota Matija, predsjednik Skupštine zakonodavne, pa onda Mladen Milovanović, popečitelj ministar vojnih dela, pa onda Dositej Obradović, on je bio prvi ministar prosveštenja, prosvete, nažalost on je skončio 1811. godine, a onda imate Jelko Nenadovića, ministar unutrašnjih poslova, pa Milenka Stojkovića, on i Petar Dobrnja su dočekali Turke 805. na Ivankovcu, pa onda imate Simu Markovića, ministra financija, pa onda imate Ivana Jugovića, sekretara Skupštine. Ovo je pamet srpskog ustanka. Mitropolit Stevan Tantimirović, Sava Tekelija, a onda imate ovdje Simu Milutinovića, pa imate Vuka Karadžića, Njegoša, ja ću poslije kazati posvetu prah oca Srbije. Onda imate Nikolu Teslu, Ruđera Boškovića, pa imate Milankovića, to su sve veličine koje mi imamo, ako znamo, a treba da znamo. Mi ćemo posle ostati, pa će reći u Bojima Mišalu, ako vi hoćete možemo i sad, ali što se mene tiče, ja vam mnogo zahvaljujem što ste došli i uvečerili ovo naše skromno druženje i da znate
prisustvovali ste najvećem događaju koji se desio u istoriji srpskog naroda, kako kaže akademik Ekeć, obnavljanju samostalne srpske države, odnosno onome što je stvoreno u to vreme. Prema tome, možete dati impresiju, ja imam tu i knjigu da se zapišete, možete napisati, vam i poslati, a ja vam želim uspjeh da završite i ovaj razred i da maturirate lepo i da mnogi dođu od vas među ove sjajne stručnjake da tu studiraju, a to je priroda. Šta fali? Kako je to vreme bilo? Vreme u kome su narod se dizao, kako je to bilo moguće da se oslobodi taj beogradski pašaluk? Pa svakako jer je tu, kako je počelo to, recimo, počelo je sečom Kneževa, ako se zećete, evo, knez Aleksa Nenadović od 104. posečen, pa do njega Bičanin Ilija, moram uzeti da me pratiš malo daš nekoliko stihova, dakle, kaže, Vočić Memedaka, dok pogubim Bičanin Iliju, obor kneza ispod Mečetnika, evo ima 3 godine dana kako se je nagosilio. Kud god ide on krata jaša, drugoga u povodu vodi, on brkove pod kampak savija. On Turčinu ne da u Knežinu, kad Turčinu Knežinu dođe, topuzom repe isprebija. Pa podvikne na svoje hatluke more sluge, bacite pašće, tamo ćemo gavran kosti naći neće. A kad nama poredu donese, već tu ruku na jatagan metne, a lijevom poredu dodaje. Meme daga, evo ti poreze, sirotinja te pozdravila, više tebi davati ne može. Ja porezu započne brojati, ona me očima strijelja. Meme daga da ćeš je brojati, to ja sam je već izbrojao. Jedva čekam, ne mogu ga očima gledati, jedva čekam da se reši vede. On je paša, a ja sam Subaša. To je govorio Vočić Memedaga. Pa su ih onda, oni su govorili su, obično se kaže, nije Karađorđe nikakav diplomata bio, pa to ne stoji uopšte. Odmah je poslao delegaciju u Austriju, eno pogledajte gore, Habsburgsko carstvo, da traže pomoć od hrišćana. U 18. veku 3 rata su vođena pomoću Srba. A kad je i pre toga, kad je ona velika seoba bila 1690. godine, onda su Srbi pomagali hrišćanima, ne bili se oslobodili, pa do Soluna, kad su dočekali neki njihov komandant Pikul, se vratili onda. A onda Turci, Arnauti po Srbima pali, žali sve i onda je patrijarh izveo Srbe spašavajući kod uništenja, čoveče Boži. A u 17. veku, 1700 pa ne znam, 3 rata su vodili pomoću Srba. I sad je normalno bilo da Karađorđe misli da će mu pomoći hrišćanska Austrija. Oni kažu, ne, ništa nećete pomoći, embargo. Onda on pošalje delegaciju u Rusiju, Čartoriski, koji kažu Rusi, sad i on Rus. On kaže, slušajte, ministar inostranih dela, mi kaže, ne možemo vama pomoći, mi smo u miru s Turcima, dakle ništa. I oni se vrate i krenu tako sami, Srbi sprečani su im pomagali da nabavljaju nekako krene brod u Savu, prema Šapcu, tamo oni ga kobajagi zaroda su sve plaćali, dakle to što su mogli da da. Znači, Napoleonu je slao izaslanika, a Vučinić je bio kod Napoleona u Parizu, ne bili se oslonio na hrišćane da mu pomoći. Dakle, ništa nije to vredelo, ali kad je Rusija zaratila s Turskom 806. godine, a kakva je situacija u Europi, samo trenutak, dakle, kad je u vreme bitke na Ivankovcu Napoleon je porazio austrijsku i rusku vojsku 805. godine na Sterlicu, gospodo. Znači, u to vreme Napoleon se širio i imao je neke ideje da Srbi su mu smetali. A oni su odneli pobedu na Ivankovcu. I sada tu se dešava to da su, recimo, da je bila bitka Karađorđeva, genijalna na Mišaru. Evo, to je skica Mišarske bitke. Svi koji su išli, on imao u sredini jedno 3000 pešaka i jedno 2000 konjanika oko Topole.
Razumete? I onda kad nalale Turci od Niša, on pomaže njima. Kad nalale Poturice od Drine, on pomaže njima. I tako dalje. Tako da on je znao sve, on nije sedao, on je suvu hranu i papulu, kaže, i neko suvog mesa jel da krao, on je to sve znao, ovako je radio. I prema tome na Mišar kad su otišli, sprema se Kunin kapetan, pa ćemo čuti sada tu vojsku, samo da kažem ovo, znači ide vojska Kunin kapetana i oni su ojačali Šanac, izmestili su konjicu prota Matija Nenadović i pokluka Lazarević ovdje u jedan šumarak i Karađorđe je naredio, niko da ne kuca dok moja ne tukne prvo. Kuće jedna puštu Šanac. Znači oni da je pre Karađorđe. Ko je pukao ovako je ja? Ja sam vidio da su oni poslali izviđača na drvo da vidi da li je konjica unutra. I ja sam ga skinuo, aferi. Dobre. I onda kad su oni primakli se tako od onog zida do ovoga, dakle da svaka moda komar, to su bilo one kremenjače, kad se to ispraznilo da se dogovorilo otvorit će kapije i juriš u Turke. Evo ovdje vidi se jedan slika, te mišarske bitke se može vidjeti ako se malo bliže priđe, a onda sa strane konjica prota Matije Luka Lazarević iskrše vojsku. To je bila ta pobjeda genijalno delom na Mišaru. Tu će ti sad nekoliko stihova, pesma opisuje sve kako lečela Gavrana sa Mišara, polja širokoga od Savca grada bijeloga, pa će on nekoliko stihova da nam odnosio.
vremena dođi da ti uručim, dakle on je trener karate kluba za Kosovo i Metohije, 15 učenika pripremio koji će biti rukovodioci karatea u 8 škola u Štrpcu, to je pod Novčar planine. Evo, čestitamo se. Moj saradnik Kosta Dražić, on će govoriti o duhu vremena nekoliko rečenica U davna vremena istorija se zvala pametarnica. Smatralo se da je u tome što je prošlo nužno sadržano i ono što dolazi, te da je potrebno čuvati znanja koja su iza nas da bi mogli živjeti kako valja i kako treba i spremno ono što nam dolazi. Duh vremena je ono što zapravo mi pamtimo iz svakog tog prošlog doba. Duh vremena prvog srpskog ustanka je poseban i specifičan po mnogo čemu. Njega najbolje može da oslikava sam lik Karađorđe. Ja bih tako i počeo. Karađorđe je 4 godine ratovao u Frajkorima, to su srpski dobrovoljački odredi u okviru carske vojske i ratovao je protiv Turaka. Toliko se istakao svojim junaštvom da je iz tog perioda i poneo naziv Crni Đorđe ili Karađorđe. Turci su ga tako nazvali. Boraveći u tim severnim srpskim krajevima u okviru carske vojske, Karađorđe je video da i Nemci čine zulume, slične onima koji Turci. Ne mogavši se s time nikako pomiriti i ne razumeći to zašto se čini, ode Karađorđe kod igumana Krušedolskog i pojadava se. I kaže oče igumana, ja zaista ne razumedoh i ne znam zašto. Šta nam je činiti? I dozvolite da ne bi parafrazirao, pročitat ću vam odgovor Krušedolskog igumana. Moj sinko, Crni Đorđe, da je Evropa htela, nikada Turci u Srbiju ne bi ušli. Katoličkoj Evropi i papi u Vatikanu više odgovara Turska na Balkanu, no moćna pravoslavna Srbija. Đorđe sinko, ne uzdaj se u Evropu. Ona nam slobodu doneti neće. Može samo nova ropstva, bratska ropstva da nam donese. Nego da se ti tamo vratiš. Treba ćeš Srbiji. Osjećam ja to. Nisu te Turci džabe prozvali Karađorđe. I Karađorđe 1796. godine vraća se sa porodicom u Topolu. Malo je poznati detalj da je Karađorđe još 1803. godine na Vašaru hteo da ubije Agu, silnika, ali su ga sprečili rekavši mu nemoj, nije još vreme. Tu godinu, 1803. do 1804. iskoristi se da je Karađorđe išao od kneza do kneza, ubeđujući i govoreći vreme je da se Srbi dignu. U Orašću, na velikom narodnom saboru, konačno i knezovi pristadoše da se pokrene ustanak. Ali je bio problem ko će vožda da bude. Prota Atanasija je taj bio, jer u to vreme se držalo, ne može ništa bez molitve
i bez Božjeg blagoslova. A ko će Božji blagoslov dati? Do sveštenika. I predložiše prvo Stanju Glavaša, čuvenog Hajduka, i on to odbio. Zatim kneza Teodora Mladenovića ili Teodosija Mladenovića, nemojte me držati ovo izglede, on isto odbio. Onda se setiš i kažu, evo nam ga, imamo junaka Karađorđa. Karađorđe kaže, ma nemojte, ljudi, ja sam pre čovek. Ja za neposlušnost, za reč neposlušnu, glavu skidam. Nemojte mene braći. Oni kazaše, da, takav nam sada treba. Takav koji će držati sve u poslušnosti. I oni kazaše, da, evo nam ga, svi zajedno sa narodom imamo vožda. I svi knezoši priđoše krstu i evanđelju. I zakunuše se i kazaše, za krst časni i slobodu zlatnu. Ponovo se pokreće točak istorije, neko bi rekao. Međutim, nije ni to bilo bez problema. Vrati se Đorđe kući, Karađorđe, majci svojoj, ali u velikoj muci. Da li on zaista taj vožd treba da bude? I istorija, to je taj duh vremena, ostavi nam čuvene reči majke Karađorđa, koja kaza, ako ne možemo da živimo kao ljudi, bolje da nas nema, nego ti, Đorđije, oblači odeždu koju ti majka spremi. I to što vidite, to delo, to mu je majka njegova sašila. Stavljaj u stranu turski jatagan, za pojas zadevaj rusku sablju, opanak skidaj i stavljaj čizme, jer pred cara se ne može u opanku ići, no dostojanstveno u odelu koji ti pripada. Duh vremena toga prvog srpskog ustanka kazuje i ovo. Da su ti ljudi kazali, nas od ovog momenta nema. Svi su na Turke krenuli svesni da ih više nema. Ne postoje, jer postoji samo jedan cilj. Osloboditi se, biti slobodan i živeti dostojan čoveka. To je ono što nam kao dragocenost ostaje. Koji je to život dostojan čoveka? Svaka generacija to pitanje postavlja pred sebe. Koji je to sistem vrednosti sa kojim čovek živi dostojan čoveka? Duh vremena koji nam je ostao i koji, nadam se, i danas živi, nam kazuje: ne može se živeti bez vere, ne može se živeti bez ljubavi, ne može se živeti bez nade i ne može se živeti pokoren kao čovjek. Ne može. Dakle, ono što imamo i što smo dobili, vidimo da traje. Traje u ovim našim prostorima, traje u srpskom narodu, traje odvajkada. Mada se danas suočavamo sa daleko većim problemima, jer taj sistem vrednosti je narušen. Danas mnogi ne vide vrednost čoveka iznad pupka. Sve se do pupka završava. Sve je tu smešteno. Mi nemamo
ono što je smešteno u srcu, ono što je smešteno u duhu i ono bez čega čovjek ne može da postoji. I nemojte mi zameriti, pročitat ću vam reči sa kojima je Karađorđe krenuo u boj, u oslobađanje od turskog ropstva. Rodoljub, u ovakvoj nesreći treba se više nego ikad ohrabriti i pokazati svetu da ste dostojni potomci vaših predaka. Otadžbina je vaša u opasnosti i ona danas traži brzu vašu pomoć. Dočepajte oružje i poletite pred neprijatelja, da ga pobedite ili umrete. Uzrok našeg rata je opravdan i Bog će blagosloviti naše oružje. U svim borbama, pa i u najvećoj opasnosti, ja ću biti pred vama. I Karađorđe odistinski jeste bio, i ono što hoću da vam poručim, i treba i danas da bude pred nama, jer danas je velika opasnost da ponovo budemo roblje. Jer praktično onaj koji nema život dostojan čoveka je kao roblje. Danas mladi nemaju posao, nemaju egzistenciju, nemaju nazovi budućnost. Zapravo, kazuje se, potražite sebe negde drugde. A ja vam kazujem, duh vremena, prvog srpskog ustanka, ne trebate tražiti sebe negde drugde. Jer ako ovde sebe nemate, nigde vas neće biti. Ovde se treba izboriti i danas i valjda uvek za slobodnu i dostojanstvenu Srbiju. Zahvaljujem. Ćemo izaći pa ćete vidjeti srpske manastire i tamo će nas Gustav Štenjenik odgustati pesmu Kućte dede sad Nemanje Nemanjića Blago. A sada prego što odemo tamo, prego što ovdje završimo, dozvolite da vam skrenem pažnju na to kako je Karađorđe borbu vodio ne samo sa Turcima, ne samo s neprijateljima. Dakle, uvijek je bio ispred svojih, pa kad Turci izađu na Megdan, zove Karađorđa i jednom ga odmenio Kursula Jovan, a Jovan Kursula sjajan borac i naravno on je pušio ovaj Turčin i zapravo tamo koji ajde da se bijemo, znaš, on puši, zaustavi dim u ustima, znaš, uperi pištoljiće u Turčina, a dim ispusti, jer da Turčin mislio da je to zatajio mu taj pištolj i na njega naravno ga poseče, donese glavu i tako dalje. Dakle, Karađorđe je imao otpor u knezovima. Jednom prilikom dođu Poturice na pregovore o miru sa Karađorđem i tu sedi Karađorđe i tu sedi nekoliko knezova, oni svi kao paše, odela, sve to lepo, a Karađorđe u nekom gunju i ovi kažu mi bi došli da pregovaramo o miru sa Karađorđem. Pa kaže, evo izvolite. I kad su oni dogovorili se o miru, oni odlaze, pa ne veruju Turci, nego kaže da je to Karađorđe, da je takav, dakle, u prostom modelu. Pozdravite nam Karađorđa. Dakle, to je prosto bilo, tako se on vladao. I sada, zavera je bila od knezova da se on smakne. Jedni su navijali za Austriju, za Habsburgsko carstvo, a ovamo na istoku knez Milenko Stojković i Petar Dobrnjac i još Miloš podeli su zaveru 811. godine da prevrat učine, smaknu Karađorđe i sve poslanike, bilo ih je preko 200, pa su nešto malo zakasnili
uhvate Miloševo pismo, eno Miloša tamo, i sada odluka Skupštine, eno tamo gore, ovaj treći piše, zaključak Skupštine velike. Ko ovu naredbu ne prizna da se izna iz otečestva? Dakle, oni su postavljeni, Milenko Stojković za ministra inostranih dela, a Petar Dobrnjac za ministra pravde. Pa kako su odbili, onda je sledila ta kazna da moraju da izađu iz otečestva. Dakle, oni su bili zaverenici, jednom je nuđeno imanje u Austriji i ne znam koliko novaca, i drugom također, i Napoleon, a trebao je da vezir u Travniku da da pare, pa nešto nije, i Karađorđe, i nije Napoleon izdao posljednju naredbu da Karađorđa da ga likvidiraju. Tako da je to sprečeno 811. godine, ta zavera koja je stalno protiv Karađorđa bila, da ne kažem šta sve drugo, nemamo mi kada da to sve kažemo. Ako je reč o Stefanu Sinđeliću, izdaja, to je bila na Čegru, kad je bila bitka, Miloje Petrović je gledao, bio ga je postavio Mladen Milovanović, ministar vojni, ga je postavio, bio ga za komandanta tog dela fronta, razumijete, i on je htio da pomogne, da priskoči u pomoć ovome Sinđeliću, i on je otvorio kapije šanca, upustio Turke da i što bude više, upalio šanac, svi odleteli Srbi i Turci. Od toga je napravljena ćelija kula u Nišu, koja i danas postoji, ako je to išlo da vidi vidove. Hoćemo do Hajduk Veljku, dakle imate pesme, imate sve, od njegova je čuvena, glavu dajem trajno, ne dajem, đule ga je pogodilo po sred grudi. 13. dakle, pre nego što pređemo tamo, da se zna, 806. godine, kad je Rusija zaratila Turskom, do 812. godine, kad je Napoleon kretao prema Rusiji, u Srbiji je bilo zajedničkih akcija Rusa, 15 do 20 hiljada zajedno s Karađorđevim ustanicima su ratova. Izginulo, što sam ja našao, ja nisam istoričan, imate ovako, 3650 Rusa je izginulo tu u zajedničkim borbama. Na Varvarinskom polju, na polju, Orur, komandant ruskih trupa i Karađorđevi ustanici naspram Turaka na polju, to je prvi put bilo, i poraze Turke. Dakle, dok su bili, dok nije Napoleon se primakao Moskvi, to je 812. godina, tu je bila saradnja, ali onda je morao da Kutuzov se povuče sa Dunava i da se spreče Napoleona, da se spasava Rusija, i onda su Rusi i Turci 8. tačkom mira u Bukureštu prvi put se srpska država pominje kao subjekt međunarodnog prava. Dakle, 8. tačka kaže, Srbiji treba da se da sloboda kao Jonskim morima, kao Moldaviji i Vlahiji, garant za to je Austrija, i sada umjesto da ona bude garant neki, to Austrija, ona 13. godine Turci, 100.000 od Niša Turaka juriša, Austrija, hrišćanska zemlja, šalje Dunavom Kranu i Džebanu Turcima da im pomogne da skrše ustanak. Dakle, hrišćanska zemlja. Francuska šalje potunicama Kranu i Džebanu preko Drine ovdje i ljudstvom da skrše srpski ustanak. Hrišćani, srami bilo. Kakvi su to hrišćani? Nikakvi. Dakle, to je doprino, a Karađorđe se bio 113. razboleo. I budući da je dao ministarstvo
vojske Mladenu Milovanoviću, kad je video da su ostali sami, da su se Rusi o svom čudu zabavili, onda je on predlagao, tako bolestan kad se je pridigo, onda je predlagao da se skupe, da povuku narod, pa da pruže koncentrisan odbranu, da se zaštite. Međutim, Mladen Milovanović kaže, ne, on je ministar vojni, ja sam rasporedio vojsku po Štancevim utvrđenjima, ali Turci su iskoristili 813. godine preporuku francuskih stručnjaka koji su kazali da se zaobilaze utvrđenja. I onda su tako skršili prvi svjetski ustanak, da bi 1817. godine, kad se Karađorđe u dogovoru sa Grcima i teristima došao, trebalo da dođe sa 500 pandura, međutim neki Kleridis ga je izdao i tako dalje, i onda ga je Miloš posekao 817. godine. A dopustite da kažem šta je Njegoš kazao za tog velikog Karađorđa. U posjeti prahu oca Srbije Njegoš kaže: nek se ovaj vijek gordi nad svijema vjekovima, on će era biti strašna ljudskijema koljenima. On se 8 blizanaca u jedan mah iznjikaše, iz kolevke Belonine na zemlju pokazaše. Napoleon, Karlo, Blicher, knez Lihton i Suvorov, Karađorđe, Bič Tirjana i Švarcenberg i Kutuzov. Ali je sprava zemna slavom vojnom njih opio i zemlju im za poprište da se gore naznačio. Iz grmena velikoga lako izić trudno nije, u velikim narodima geniju se gnjezdo vije, a u heroju Topolskome Karađorđu Besmrtome sve prepone na put vijeku cilju stiže velikome, diže narod, krsti zemlju, a barbarske lance sruši, iz mrtvijeg Srba dozva dunu život srpskoj duši. I posljednja strofa kaže: zna Dušana, cara Dušana, zna Dušana rodit Srpka, zna dojiti obiliće, a heroje ka požarske divotnike i plemiće, gle, Srpkinje sada rađu, blagorodstvom srpstvo diše, bježi grdna kletvo sroda, Srbi Zagreb ispuniše našu državu. Ko želi da neku impresiju napišite, ovdje ima knjiga, možete dati mome ocenom saradniku Dušku da zapiše vašu izjavu. A sad vas molim da pređete u hodnik, da vidite tu lepotu srpskih manastira. Pregoradilo, Stokholma, 4 mesta, Monski, i tu sve to mi imamo s time da se ponosimo kao i s ovim palom na plaži, pa ćemo se onda tamo da čujete ovu pesmu Guslara. Mlade Romanko, našao sam ti ovo mlade. Ne, mislim.
krasno, slavno sami za turbinu, da se u njoj pojavi turnija onoga svijeta kao duša tvojih roditelja, prosta duša, a čestica tijelo, što nosi mi sve na sveto vino, što radi mi sve vam sveto vino, i što reče Gospodar Išćanka na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, on toga se bivša učenica. Neće, da. Vidović, daj možete reći nekolike rečenice impresije o ovome svemu. Profesor Vidović je onaj koji je bio kad je trebalo da iz Austrije dotera dve montafonke, pa od njih jedan pik, pa je od njih jedan pik i od njega seme u Temerinskom institutu za osemenjavanje i to je dalo takvoga ploda da su svi oduševljeni. Profesore Vidović, i austrijska i srpska strana da je prijateljstvo dosledna pitanje. Imali su i oni od nas i od njih Milone, ti se to sjajno odradio, ali ja radujem se, mi zaista sarađujemo sa većinom ovih zemalja okolo nas, a Austrija je posebno model danas, zemlja koja ostvaruje preko 14.000 eura vredne proizvodnje po hektaru, dok je Srbija ostavila samo 700. I mene brinu ovi današnji moderni lideri, rukovodioci danas ne prodaju, baš zbog toga što praktično može da se desi da nas okupiraju na savremen način. Što bi trebalo da stvari srpska znanost koju je narod uložio novac da izvuče ovu zaostalu svest i prodatu na jedan nivo, dakle da bi Srbija prirodno imala 10.000 eura. To znači da bi Srbija i društveni proizvod iz agrala imala 50 milijardi, a ne sadašnje 4 milijarde. Valjda bi državi i narodu bilo bolje kad bi uzmali poreze i PDV na 50 milijarde nego na 4. Eto, to je doprinos ove naše srpske nauke u kojoj smo mi lično, a i narod uložio truda, pamet. Milovano i vama hvala. Zaista mene raduje da ste danas upriličili ovo. Ja se nadam da ću mi na više mjesta širiti ovo saznanja koja zaista posjeduje generacija pre nas. Moramo poštovati, moramo se učiti. Ja sam dugo živeo van i školovao se u anglosaksonskim školama, u protestantskim kojima je civilizacijama koje vladaju svetom danas, gde mali narode mogu jedino dobro organizovani širiti svoje saznanje i poznaju svoje kulture i Hvala. Italijanski profesor srpskog jezika i saobraćajne škole, sjajan profesor koja ima odnos prema srpskim korenima i jeziku, istoriji, kulturi i lepoti. Ona redovno dolazi na naše izložbe i dovodi učenike. Meni je jako drago što moj dragi profesor gimnazije, tako jedan veliki, divan i značajan posao radi. Vrlo sam obradovana i ponosna. Divno je što ima ljudi koji ne znamo kako je koji čuvaju svoje zaboravamo što vreći.
Hvala.